sirahotu ne bena jiju sadomi. Imi dia kalae. Spera katak alin sirahotu diak. Hamutuk fida fali ho hau bin Febi ihau ni kolega bin Sandra. Bon dia bin Sandra dia kalae. Bon dia bin Febi grasa bamaromak hau diak. Bin Febi dia kalae. Haumos diak brigade. Dia kalin sira. Durante minuto todo nulu nilaran. Ame se hamalu kalin sira iha deder samfurak idene iha programa de janyu bot husi Biblia. Alin sira. Imi se hanoin kala história semana kotuk nian. Semana kotuk itarono kona basaida. Bin Sandra se hanoin kala. Sing se hanoin. Semana kotuk itarona kona bahahu nebe diak tebes. Maromak halo lalehan, rai ibuat hotu-hotu ho liefuan dit. Liefuan nebe iha kebit ho forsa. Imagina tok halo buat hotu-hotu ho liefuan dit. Sim, e entre criação hotu e da nebe especial yumak ema. Tamba maromak halo tuir ni imagine. Então alin sira ita hotu especial tebes ba maromak. E ita ema makukung mundo ne yusi halo tuir maromak ni liefuan. Então, iha hahu nebe diak tebes, maromak ni Emma, Adam ho Eva, hela iha maromak ni Fatin, Jardin Eden, isira mak ukun maromak ni mundu, lihusi halotuir maromak ni liefuan. Saida ma acontece tuir mai, hau senti alin sira hotu hakarak hatene saida ma acontece tuir mai, los kalae. Mai be, molok diane, mai te dekor hamutuk versículo semana kotuk nian. Alin sira se hanoin versículo semana kotuk nian, ita foto sine be, binsan se hanoin kalae. Sim. Então, mai ta dekor hamutuk. Genesis capítulo ida versículo tolunulu resin ida a. Nai maromak hare buat hotu nebenia halo onane, ibuat sirane diak tebes. Dari datan Genesis capítulo ida versículo tolunulu resin ida a. Nai maromak hare buat hotu nebenia halo onane, ibuat sirane diak tebes. Dia kalin sira molok kita rona kona basaida makontese tirmai. Mebe binsan hakarak husulai. Kari kalin sira hare het lebih jauh. Agora notícia seda mak sai barak liu. Agora ita rona barak liu. Laos ya timor date mebe quase ia nação hotu-hotu. Tuir bin Febia seda mak notícia seda mak agora ita rona barak. Agora se ita hare berita ita sempre rona kona ba virus corona sa no recensia. Irão se a nação ida det makolia kona ba virus ne. Mas be quase a nação hotu ia mundo. Virus ne halo ema hotu preocupa e tal. Também ita labele hare ho ita ne matan. E nianam kari kadaya dalai stebes. Binsan se hanoin kala udam bot iha dili iha fulan março foi dauk ne? Sim, si hanoin. Udan bot ne halo inuna saung ka be bot sai iha dili. Nune estraga bot barak. Ema barak lakon sira ni sasan, uma, balu mos lakon sira di familia. E ita mos rona kona bafunu iha na saung balu ka desastre naturais na be acontece mos iha fatin selo. Klos kala? Sim, iha itania moris mos ita harema baku malu, hirus malu. Ida nemos acontece iha itania moris rasik. Dala rumah ita hirus tani kolega, no itania maung ka alin, baku malu no seluk tan. Mai be, semana kotuk itarona katak, maromak hahu mundu ne ho diak tebes. Entaun, saida mak halo maromak ni kreasau na be diak saat hanesang ne. Ise mak bele fo esperansa mai ita. Mai itarona hamutuk iha historia tuirbai. Parte rua. Lorong na be tristi tep tebes. Satanas tama subsubar ba iha maromak ne jardin kapasne hanesan samea ida. Satanas odi maromak. Satanas hakarak say maromak. Satanas tenta maromak ni Emma hodihan husi ayun spesial. Ni hatete basira atu sira duvida ba maromak ni diak. Ni tenta sira atu kontra maromak ni liefuan. Ni hatete basira imi selamate duni. Agora Adão ho Eva ia buat rua atu hili. Sira bere halo tuir maromak ni liefuan, ka sira rona det ba Satanas. Se omak iha momento na ba, o si hili da na be, o hatene saida mak Adão ho Eva hili.
Adaung hoeva hili atu duvida ba maromak ni dia. Sira hili atu kontra maromak ni liefuan. Sira lakoi atu maromak ukun sira nudar liurai. Sirahan aifuan balu husi aihun spesial. Sira rona liu ba satanas ni lian, laos ba maromak ni liefuan. Lorong nebe tristi tebes. Imagina tok. Saida mak maromak hanuin kona babuat sira ne. Maromak hirus tebes. Maromak formalisan basameane. Maromak kastigu Eva, nomos kastigu Adaung. Oha tene tambah sama maromak tingki kastigu sira. Maromak kastigu sira tambah. Sira kontra maromak ni liefuan nebe lolos ukun iha maromak ni fatin. Ima maromak ni povu. Oha tene kala. Katak novidadi diak balumos mai iha loran tristine. Maromak hatudu sinal ida ba Adaung ho Eva katak. Iha loron ida nia sela hirus tan sira. Maromak promete katak loron ida ema ida semai iha lorahun satanasnya forsa iha ema. Mai be lorone se akontese iha tempu kleur oin mai. Iha loron trisi tebes ne. Maromak dunisa Adaung ho Eva husi jarding ne. Lorong nebe tristi tebes duni. Sing, Adaung ho Eva rona li basatanas ni lian laos ba maromak ni liefuan. Sira lakoi maromak atau ukun sira nudar liurai. Sing, sira kontra maromak ni liefuan nebe turolos ukun hi maromak ni fatin i maromak ni povu. I idane halo maromak hirus. Tambane maromak kastigu Adaung i kastigu Eva nomos formalisan basameane. Tambane bin Febi, agora ita hare buat barak nabe akontese ita memoris, familia, nasaung kak mundu halo ita tristi tebes. Mai be bin Febi, ohin ita musrona katak iha novidadi diak balu musu iha loron tristine, los kalai. Sim, maromak promete katak, lorong ida ema ida semai iha lorahun satanasnya forsa iha ema. Nia mak mai ifo esperanza ba ita. Wow, emane se, bin Sandra hakar katene los. Alin sira mos pasti hakar katene semak maromak atu haruka mai ho diharahun satanasnya forsa iha ema. Se alin sira hakar katene semak ema ne, isaida mag acontece ba Adaung ho Eva ben hira sira sayo na usi jardin, kita haluha akompanya na fatin programa ne iha sabdu udah der. Diak bin Febi, ita ni versikulo de korba semana ne saida? Ita ni versikulo de korba semana ida ne, foti husi Roma capítulo 3 versículo 1 Nebedehan, hotu ses ona husidalang nebelos, sira hotu la iha falling ona, la iha ema ida makhalo buat nebediak, ida mos la iha. Taum bin Febi sele fale versículo de korohing nian i alin sira, belele tir bin Febi. Roma capítulo 3 versículo 1 Roma capítulo 3 versículo 1 Hotu ses ona husidalang nebelos. Hotu ses ona husidalang nebelos. Sira hotu la iha falling ona. Sira hotu la iha falling ona. La iha ema ida makhalo buat nebediak. La iha ema ida makhalo buat nebediak. Ida mos la iha. Ida mos la iha. Dari datan Roma capítulo 3 versículo 1 Roma capítulo 3 versículo 1 Hotu ses ona husidalang nebelos. Hotu ses ona husidalang nebelos. Sira hotu la iha falling ona. Sira hotu la iha falling ona. La iha ema ida makhalo buat nebediak. La iha ema ida makhalo buat nebediak. Ida mos la iha. Ida mos la iha. Dia kalian sira janema kita ni versículo de cor balorong ohingnya. Mau continue tene programa, ita sebarona música ida. Então, se alin sira hatene música ne, alin sira mos de canta hamutu. Primeira João 1:9, Primeira João 1:9, Primeira João 1:9. Cerita forçai da minha sala, minha fiel na
Dia kalian sira. Moyo kita remata itane programa sang holian teto mai ita hotu takaliman takamatan i halorasaun bin febe se diriji ita i halorasaun. Amang maromak ami husu di skulpa tamba dala barak ami mos da halo tui rita bot ni jefuan. Ami agradece tamba ita bot promete katak ema ide semai i halorahun satanas ni forsa. Tuyun ami hodi rona fiar no halo tui rita bot ni jefuan i amin ya moris loron. Amin. Spera alin sira senafatin akompanya programa ne, agora hamutuk faliho ita, hauni kolega mana Carol si Amerika. Bun dia mana Carol? Good morning, Vinsandra. How are you today? How dia? Mana Carol dia kalai? I'm good, thank you. Mana Carol si hanuin kalas, mana kutuk ita prende katak maromak halo buat hutu-hutu. God made everything. Yes, God made everything. Ohin ita rona ona story nebe tristi. Agora ita serona tan historia ida ne holian tetun i Ingles. Imai ita aprende lian Ingles ho mana Carol. Part 2. Parte rua. A very sad day. Lorong nebe tristi tebes. Satan crept into God's beautiful garden. Satanas tama subsubar ba iha maromak ni jardin kapasne, looking like a snake. hanesan samea ida. Satan hated God. Satanas odi maromak. Satan wanted to be God. Satanas hakaraksai maromak. Satan tempted God's people to eat from the tree. Satanas tenta maromak ni Emma hudihan husi ayhun spesial. He told them to doubt God's goodness. Ni hatete basira atu sira duvida ba maromak ni dia. He tempted them to disobey God's word. Ni tenta sira atu kontra maromak ni liefuan. He told them, "You will not surely die." Ni hatete basira imi selamate duni. Now Adam and Eve had a choice to make. Agora Adang ho Eva iha buat trua atu hili. They could obey God's word, Sira bele halo tuir maromak ni liefuan. or they could listen to Satan. Ka sira rona det ba Satanas. What do you think you would have done? Se o mak iha momento na ba o se hili da na be? Do you know what Adam and Eve did? O hatene sayda mak Adang ho Eva hili? Adam and Eve chose to doubt God's goodness. Adang ho Eva hili atu duvida ba maromak ni dia. They chose to disobey God's word. Sira hili atu kontra maromak ni liefuan. They did not let God be king over them. Sira lakoi atu maromak ukun sira nudar liurai. They ate some fruit from the tree. Sirahan ay fuan balu husi ayhun spesial. They listened to the voice of Satan Sira rona liu ba Satanas ni lian. instead of the word of God. Laos ba maromak ni liefuan. What a very sad day. Lorong na be tristi tebes. Can you imagine what God thought about all this? Imagina tok, sayda mak maromak hanoin ko na babuat sirane. God was very angry. Maromak hirus tebes. God cursed the snake. Maromak formalisan ba samiane. God punished Eve. Maromak kastigo Eva. And God punished Adam too. Nomos kastigo Adang. Do you know why God had to punish them? O hatene tamba sa maromak tenki kastigo sira. God punished them because they disobeyed God's word, Maromak kastigo sira tamba sira kontra maromak ni liefuan. which was meant to rule over his place and his people. Nebelolos ukun iha maromak ni fatin i maromak ni povo. Did you know that some good news came on this sad day too? O hatene kalay katak novidadi diag balumos mai iha loron tristine. God gave Adam and Eve a hint Maromak hatudu sinal ida ba Adang ho Eva. that he would not always be angry with them. Katak iha loron ida niya sela hirus tan sira. God promised that one day Maromak promete katak loron ida. someone would come
ema ida semai, and crush Satan's power over people. iha lorahun satanasnya forsa iha ema. But that day was a long way off. Mai be lorong nese acontece ia tempo kleur oin mai. On this very sad day, Iha lorong trisi tebes ne, God made Adam and Eve leave the garden. maromak duni sai Adang ho Eva husi jarding ne. Mana Carol hanuin sada kona ba story ohin loron. I thought it was very sad. Sing, ne tristi tebes. People disobeyed God's word. Sing, ema kontra maromak nilia fuan. And, Binsandra, sometimes I disobey God too. I know that makes him very sad. Sing, maromak tristi ban hira ita kontra nia. Maromak kastigo Adang ho Eva ban hira sira kontra maromak nilia fuan. Mai be, maromak fo promesa ida iha jardin Eden katak, nia seharuka ema ida ho dihalorahun satanasnya forsa iha ema. Yes, in God we have hope. Nelos, iha maromak ita iha esperanza. Binsandra, let's learn some new words today. Mai ta aprende fuan fong ho Ingles. How do you say, people disobey God's word in Tetun? Ema kontra maromak nia lia fuan. People Ema disobey kontra God's maromak nia word. lia fuan. Let's say that together in English. People People disobey disobey God's God's word. word. All together. People disobey God's word. People disobey God's word. People disobey God's word. People disobey God's word. Let's pray together. Mai ita halorasaong hamutut. God, we ask for your forgiveness because many times we also do not obey your word. We are thankful for your great promise to Adam and Eve that someone would come to destroy Satan's power. Help us hear, believe, and obey your word every day. Amen. Binsandra, I want to hear what happens next in our story. How mo sakarak hatene sa na makontese tuirmai? How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fo hanuin baalin sira kainan aman sira na be akompanya hela programa idene kata livro desenho bot hus historia biblianian fan ona. Kada livro ida folin $2. Imi bela kontaktu ban numero WhatsApp hitu sia-sia mamuk sia hitu ida ka telefoni ban numero telefoni hitu waluhat hat mamuk. Ka imi bela visita aminia Facebook page Honaran União Bíblica Timor Leste. Imos bela visita amine serviço fatin ia Centro Veracruz kai koli dilin ya oin. Dia kalin sira itane programa tona ni rohan. Ami se fide fali mai hodi hamalu kalin sira iha loron sábado em mai iha programa Desenho Bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo bensang.
Coração.